Jembi Bapunapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki se also agenda Manipur taram lok sari. Ngase agenda Manipur ki topic se pre-major political status of Manipur. Madu di pre-major political status of Manipur se purak paduna maduda hoigi hanjal lak pai tai madu hoi kenone instrument of accession 1947 ki matungina pre-major political status tu hanjalan baduna Manipur da leiriba chamam naba se nabu mayam sing sigi settlement nama porak pada yam chawba mateng pangani aduga permanent solution haibtu oigani hai matang khana jana tanjani lonen lengthen birba guest singdi ai yet isang thang phambiri base Pradip Phanjoubam editor Imphal free press ne taung Pradip ramlok sari aduga taung Pradip ko oidi lengthen biri base Ningthoucha Lancha spokesperson CIRCA ne coalition for indigenous rights campaign Manipur ne Ningthoucha Lancha ru ramlok sari adu hi yet thangna phamini jari base Dr. Dhanabir Laishram ne social scientist ne yanan base Ningthoucha Lancha da pre-major political status of Manipur lakpa pusalakpasi number purakpasi karigi tangai phadabno hairakanda masina Manipur da hojik leriba tholiba sayet naba chamam naba mayam singsi settlement purakpa ngamni ai bisdaida aina haijaningina settlement confusion amasung ngasai ki controversy mayambudi hande dum mayam lere exist tor lere adu hojik burning da leriba framework ki agreement ki karigi matang pusalakpa kanda even territorial integrity si sokda so idra namkhoi kaigadra kairoidra ka haibagi yamning dawbu tanja duni swai si su yawbrasini ngasai ki settlement haiba kanchita tasena aikoina Manipur da including hojik sharna takpiriba territorial integrity yauna aikogi issues mayama different issues mayama amaga mari di loina maklainaba issues mayama Manipur da leire Lady issue sing a sida, I coina a sing bagedi, hide the issue sing a sigi horror pumsy, a coyam toina high masi amakatane. Aduna Makadi no habamatum da Manipuri oipa distinct political history, and distinct magilai from Tokba political status, Masi Indiana, Amasung Manipur, India, Anisi. Punshin nakiba matamda madugi chapchaba status sama constitutional status sama distinct constitutional status sama ngashi phawda akoida enjoy ta honda basina punamaksi tholokpani haibani aduna di hojigla iba poti akoina thamjari badi Manipur gi future political destiny ama tunglam chatki oiba lenga ki oiba panthungpha akogi kanoma destiny ama akoi panthungpha ma thi se haiba taragadi madugi pandam madu thiba matamda akoina core issue da strike tawdana piecemeal solution tawdana aikoina thengnari ba wathok singa se amamam chahi manga changna mari changna phangna bo khona da leibagi mahutta aikoina pijari ba point akogi demand taret haiba tare demand taret sida maroina nahan thamjari bo wafam sing asigi manungda khwaidigi akoina tentakna thamjarabada Demand tareti thoidongna nainaningai oina khali first demand hai si government of India na hoji Manipur da leiba armed conflict ase masita singnamak official declaration tawdana haiba conflict ase prevailing conflict ase armed conflict ni haidana recognize tawgadabani haibani loinana makata na hana handakta Supreme Court na 2016 gi July gi tang 8 thokriba akogi order dugi matungina verdict dugi matungina Manipur da armed conflict nena laidiba aduga tasenamak hojik laidiba wafam singa se internal disturbance ni haidana yamna fiction na wahan to pirakanda Manipur da conflict ki oiba situation laite edana haina gi wafam singa se handokadabani haibani anishu bada government of India na India Manipur India gi conflict hojik laidiba se masi political issue oina lowbaga loina political solution nama porakadabani subnatagi hojik laidiba issue sida military approach ta solution porkani haidana settlement porkani na haribo wafam se masita senamak to akanda political solution namada mai onsin gadabani habani ahum subada haribasina India na Manipur gi distinct history distinct political status se masi sakhangadabani amadi masina Manipur gi laiba conflict se political solution porokpada thodona khongthang ama oigani haidana khali habani aduna madugi damakta Manipur gi lairimayba political status oina lejaran miba Manipur India ani esi punchilakpa matamda yanakiba instrument of access in the yumpham oikiba adugumba pre-major political status ado restore tawgadabni habisina ahum subani aduga mari subada haribana hojik mayamna yamna toina launariba aduga hojik Manipur da wathok oina hainariba problem of influx of immigrants from neighboring countries Hojik Manipur da atopa yumthang na ba international boundary lalaga changak paleba kyadagi la mitop sing loina na madu hengat andana hena
इंडिया की अतोप अतोप स्टेट के आदगी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तौदना मी क्या पुशलक्तना मणिपुर की डेमोग्राफिक डायमेंशन दा सोहलिबो वफम से करिगुंबा restoration movement sigi restoration gi hauji lebi issue sigi wafam da renegotiate tauba taragadi masisu agenda ama oina tasena makhana gadabani haibani hariba matam asi yodri fawbadi government of india na manipur da mitop changakba aruga changai iba mitop singa se yengiba yeng singa se masidagi ngakthokna ba amadi manipur gi yellow mi singbu kannabagi tokhaiba regulation number semgadabani haibani aruga manga subadana manipur da hauji natural resource me am exploration tawri ba exploitation tawri iba mayam se masi high riba political status asi yanaba ma leitri phawadi masi lepkadabani aduga karigumba madu puthoke haiba taragasu UN declaration of the rights of indigenous people 2007 gi yanakri ba wafam sigi matungina miyam gi oba ayaba logadabani haibani aduga taruk subada thamjari ba wafam sina united kingdom na manipur gi ngasi oiba fiba mase oirakpada yamna chawba thodang am logibani na hojiksu mahaki moral responsibility hari wafam sida mahana yengsinba khuttingjanbagi right lai haibani loinana manipurna separate membership ama oina british commonwealth yaubagi adugumba wafam ase masi yahangadabani loinana 2018 da lakadabe commonwealth games da manipur se manipur oin sanagadabani haibani aduga tare subo wafam da la ibasina hojik laiba manipur gi state legislature resida upper house oina people's council lama akogi furuk khudingmaki mihuta saruk yaba people's council ama lehendana ekhoi myamgi demographic size yengdana misingi pikpa chawba yengdana khudimana saruk yaba adugumba upper house ma thambigadabani loinana hariba siga loinana furup singa sigi political rights and aspiration ki matang ase hariba people's council aduna khanana bagi khudong chabadu lehenaba amari madugi matang da model ma puthokna ba constitutional expert ag political scientist atopa malem gi mafung kya dagi kawgadabani habani aduna thamjari ba proposal ase akoina thamjari ba wafam singa se aikoi miam khujok kharadana monopoly tawdana single group amana logi ba natabida inclusive and participatory in nature haidana akoina thamjari ba se loinamak yauba chingtam dagina section kudimak CSO kudimana yauba inclusive and participatory oiba adugman nature da changchal lakanda transformative oiba prescriptive oidaba chinna masi phani na haibaduna tabata sinamuk transform tawba ngamba adugumba movement ama sagat lakanda miyamgi yaningba yaningda khudamak to phongdok pirakanda aikoina tha anigi manungda December January gi manungda haribu warep singa se mayam punna khanar kanda phaba phataba singai hapsan si singai lokthok si singai semdok si haibu thamaganda aikoi ga Manipur amasung India anigi wari sanabagi yumpham amadi tangai fadana changsil lakanda yanakriba pre-merger political status hari ibasida wa yumpham wadiba merger agreement asidi aikoina under duress ta tawgibanina madugi fold dagi arm conflict tholkpani madugi fold dagi hojik laita daba akogi political structure chapchabi economic structure ma lehodabaduna manipur che tasena mangasi gi fibam si oidibanina masigi yumpham sida changchilakanda core issue sida changchilakanda manipur gi political destiny si lekani haibanina manipur da leidiba territorial integrity then ILP gi movement or any constitutional safeguard or scheduled tribe haiba mayam se masigi manungda loinamak adum yaudakanda renegotiation gi process ta masi puthok kana agenda amamo moina khanaba ngamagadi aikoi soidanamak at a time potse aikoi gi warep ama solution ma political solution no pork ngamgani habi thajabaduni natragadi machit tawrakanda aikoi sahi manga da amu solution tawba amanga adudi tactical oina center na su aikoi da sanarabra haibagi yamna akiba leibanina aikoi myam khomjal lakanda haiba sirkana thamjari badi aikoi gi campaign se 28 months sugre tha kungani pan sure object tha ni siga tha kuntra aduna 30th oiba tha kuntra sigi manungda warep ama laurakanda miyam gi oiba people gi oiba mandate ama maduga loinana government of India amasung Manipur gi represent tawbiriba khoi political parties sing aduga atopa CSO sing natraga atopa frontal organization mayamam pullakanda wafam ji thambagi apambaduni thamjari basi okay sarkar gi onadi oji lerisi almost decided to submit a proposal 7 chartered of demand yauba proposal ma government of India submit tawge bagi sab chana lepe aduga hairiba issue se madudi pre-merger political status se purak paduna Manipur da leriba controversy mayam issues mayam aduga confusion mayam singse settle tawni haibagi wafam se people's ki forum am da suggestion puthoragani mayam gi aya ya da longna ngi tanda su phang lobu ya gani haibi wafam dani tamo thone bi
मरोन हजिक लाइव वाफम प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस की थ्रू द मणिपुर लेरिबा हानदगी लेरकलाबा एंड प्लस हजिक बर्निंग इशू लेरिबा मयाम सिंगसी सेटलमेंट अमा पोरकनी यानी है पोरकपु यानी है सी तामो कराई भोग याबिनिंगे मसी सनद अखोगी खितंग कुपथानी येंबा संगिको अयाम्बा लालोबजिंगना नॉर्थ ईस्ट की इंक्लूडिंग अल्फा की राजखवा की हानगी माय फ्रैक्शन लेहौरी सिसु ऑन पुके याम्बा अदगी एनएसएनएम सु यावनुको मोइना तानबा डिमांड जी अखोगी ऑटोनॉमी नि ऑटोनॉमी जी फेडरलिज्म की असेंग वाहन थोक्तुनि अदुगा याम माने हुजिकी प्री मेजर स्टेटस हाइजु डिफेंस ने अदे कम्युनिकेशन ने अदगी कोइनेस फाइनेंस ने सी खतंग सेंटर ने कंट्रोल तौरगा अतई देखोई ओइगे हाबनेबा मसी इंडिया की लाइव कॉन्टेक्स्ट सिदा खितंग लूबसी खोइना इंडिया मसामक सिसु सुमाइना सेंटर के स्टेट का मरी रिलेशनशिप सिदा स्टेट सिदा पावर याम पिथोकपसी इंडिया ने ngalingedi पामदेबा अदुना इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर असीमक सिसु अमेरिका की दु पुबनतेबा अमेरिका की वदी माननी लोइनबा मी यामगेरा यामोय लंपी के पियोरा म्यूचु माननी अदगी पॉलिटिकल स्टेटस सब मानेबा अद इंडिया लोरिजिना मु कैनेडियन मॉडल नेबा कनाडा की नेबा अदुई मथक्ता मु ब्रिटिश न जु कुइना पालंबगा अदगी इंडिपेंडेंस फंगबा मतमदुदा याम इरांग सु लेबा अदगी प्रिंसली स्टेट सी 650 मथक्ता पुलकपगी यानदबसु मयाम लेबा अदगी धर्म जु मसिंग मयाम लेबा अदुना कम्युनिटी जु मयाम लेबा माई इंटरेस्ट में हमसे एजर्ट तौनरगा इंटरेक्शन रिएक्शन साउंड तौरपा स्पाइरल वर्क खोलपगदु येंगा ऑटोनॉमी जी याम पीदबनेबा मोइजु पीगेदी खलब जाने हजिकसे ऑटोनॉमी जी पीहोंद्रदी फेडरल स्ट्रक्चर असेंबली तौद्रदी नोंमदी इंडिया से साउथ वगैरह नॉर्थ वगैरह ईस्ट वगैरह वेस्ट वगैरह फरक ताने काइसे खनबबुदी मतमनिको अदुगा याम मानब मोंगदा लाकपनिना सिगुंबगी ऑटोनॉमी जी याम हेना फंगबजिना अखोगी अवांग नोपोकी यामरोना पार्टिकुलरली मणिपुर की लेरिबे इरांग सी नेमदगद्रा हाइबनेबल लेरिसे स लूरिजे मु हौजिकी सिदा मु अखोइना ऑटोनॉमी पाम्बा सीडी अमुसु तानबदा याम रीजनेबल ओय पोनी आइन गिजु मनुंगनिको अदो मसीदी तसेंगना विथिन द इंडियन बाउंड्री इंडिया की नेशन मनुंगदा स्टेट अमोइना लेइबदा खरा हेना पावर येनबा हौजी येनरिबा दिल्ली ना 97 पाइबा स्टेट ना 63 पाइबा अनिमक्तुना पाइनबा कनकरेंट 47 पाइबा गाइदु नतबदा याम मानबा मोंगदा खोइना शक्ति पाइबगी पोर्टुनेबा अदुदा मसीदा मु याम चाउना इंटरेस्ट सी तोंगानबा इंटरेस्ट अमु लाकदोइजी याम लूरीबा खोइना ngasi कमाइन तौरगा पॉलिटिकल सॉल्यूशन पोरागा शांति ओइगदगे न खलिबा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन मयाम जिंगसिना मु मसी पामंगद्रा पाममोइद्रा मोइना मु पामी मोइना मु मतम कुइना हाइसिना मु सोवरेंटी हाइ लाकपनि दनको आइदी इंडिया का पुंदबगी मोंगने मोइना मु पामिसिना अदे अखोइना मु इंडिया मनुंगदा लेरगा मैक्सिमम ऑटोनॉमी लौबगी पोतु हार कांदा अमुक कॉन्ट्राडिक्ट तौनबा कॉन्फ्लिक्ट अमुक लेबा अदुना कॉमन एस्पिरेशन जी लेबा ngमगद्रा ngमोइद्रा हाइबदु यामना ngन्ना हजिकपोकदी उद्रि हाइबा तारे अदुना मसिना होय इशू में आमबुदी थोलेको हजिक लेबा एनएसएन की मागी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी करिगी अदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मयाम मथा सानरिबा मसिगी इहोजु लेइको अदगी मु सगी आईएलपी की जु मागी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी इनबैलेंस की हजिक लेनरिबसु लेको अदा सिगी मयाम जिंगजिदी हजिकी हाइबा पोतु दि पुसनबे यायबा अदुना पुंजलप याय अदा पुंजलपसिदा मु से अखोइजे सही अहुम फादोरबनेबा नेली 30 मंथ्स को फादोरबनेबा 30 मंथ्स पुगी मतमजि कैंपेन जम सांगेदना सिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम जिंगजि पुलक्ट्री सोइनरी मागी तोंगान डिमांड मयाम तौरी अदगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मसी फजना अखोइ मयाम अंडरस्टैंडिंग अमा लेरगा पोछि थमगा कैंपेन जी संक्शन मजु नत्री अदुना अमना मसोय तौनरगा लाकप पोनिना अइना खनमदा खोइ लंचाना हाबा पीसमिल दुदी एनी पीसमिल सॉल्यूशन एनी पीसमिल डायलॉग टू दी फटे कंपोजिट ऑलवेज वेगदोनिको अद लूरिजे होजि आन बदा खोइदे संगिजे अपुन मियाम की कॉमन एस्पिरेशन अमा चंगेबा बुलक कोइन अपाम बम लेट्रगदी अमना पामबा अमना पामदबो तोरदी हयेंग इंटरेक्शन रिएक्शन लेनी अदु स्पाइरल वरगा अदुजु कॉन्फ्लिक्ट अमोइन अदुम लेगिनेबको अन मणिपुर की सी होजि लेबा फिल्म सिदा यामना खोइना अपुनबा पुनवक्सिगी यागदबा अपुनबा मा पुथोकु मतमदा हौजिकी लेरिबा माय प्री मेजर स्टेटस सिदा यामना अंडरस्टैंडिंग लेनबा पाव फाउनबा
ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯆꯪꯒꯅꯤ 28 monthsꯇꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗꯨ ꯍꯧꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯗꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2 monthsꯇꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗꯨ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ आर्म स्ट्रगल करीसु लेबनिना मखोगी डिमांडसु इसम समन हारकांदा कंसीडर तौदबदी यादव मानदे स्वाइगी पॉलिटिकल डायलॉग का हैबी फिल्मसु लाकदो लेबनिना सोवरेंटी करीगी लाकपा स्वाइगी मतंग रोकांददी विथिन कन्फ्लिक्ट विथिन की फिल्मसु लाकद्रा हैबी वफम दुनी तामो अनि सी हान थंबिबताई तामो हजिक अखोई एक्सपर्ट अर्निंग्स थंबे वफमसिको अइना ऐड तौजनिंगसिना कमाय तौगेदा अखोई अखोई आइडियल अमा अखोई पामजो पोट खर लेको पामजो पोटसिदा हजिफाव फाउंड लेरी करी करी ये लेनो करी करी हर्डल ले हेबसिबु चरकम येहोबा येहो कानसिदा अखोइना खंदोरिसि अखोई लोकल प्रॉब्लम लेरमनि कसai हायो इंटरनल प्रॉब्लम लेरे अदगी नेशनल लेबगी इंडिया ने येला कदोबा खलकबा कॉन्स्टिट्यूशन यादा प्रॉब्लम लेरनि अदु इंटरनेशनल फोरम सिरसु यादा पोसे हम लेरी यारोइदोवा यागदोवा यारोइदोवा याम लेदा अदि अखोइगी साइगी अहाबदा लांजाना पाथोखिबा तरेतोसि यावखिबसिदा समना हायदा अखोइना si internal conflict or ubigo si external conflict and ubigo haibu posi si sida atobu debate am leyo ko citizen to all makanagi international law na somehow ko gi LTT ne kan khala posa LTT edu pura moi government to sarkar ga singna dana sarkar si moi ngamagum ne to south kana si north Sri Lanka si LTT ne paira gum ne ler mi to leram kan sida kamai to na ko si internal conflict hai do no मोइसु मसाई लॉ चलाइदना माई मोइना कोर्ट चलाइदना एडमिनिस्ट्रेशन लेदना मी पने हातना हात पाइ मोइगी लॉ मखा हातना तौदना लेमसिदा स्टेट मै गवे ट्रीट तौरिनो हाइबो से केनो ह्यूमन राइट्स आई डेफिनेशन का तौगनसिदा स्टेट वायलेशंस इन कोइना ह्यूमन राइट्स न हाइस साथै दिसिना कोइना क्रिमिनल एक्ट न हाइना समना हाइदा इसी नै ऑफिसर्स होगी कानसिदा मी एमना साइ फोरो बिहामन रेहरो अदु लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न ओरिदि नतना आई पुलिस ना हाइदा फुल लेर हाइदा ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम लाइना state is control down we pone ko human rights movement and tolis bo so I thola consider kamai to na khoina LTT do state problem te moi to do human rights te haisi yaning da bo yam kan yela consider haji psi haji le ba issues chaptan thole ba kamai to na khoina si moi si non state ngata sama haile jono moi si putative state oina treat to do ni habi debate yam kan thola consider UN da se na khoi gan si Geneva convention ne khoina land kamai thina ga de land thina ba to ya da port kain le da serious on to se na moina proposal chaun la me se la kan sida moi protocol ani seme protocol 2 sina khoi am thina sira relevant oi si ngasai gi sum leba internal conflict le me am sida akhoina ham to mi se leba sing sina complaint ori India da India se tori na and harona me hat kan da sibai hat kan human rights problem ti and hai ken da kan hai de aduga sibai halo kan da human rights problem ne ta hai and si allegation to in leba si thola gum si adu human rights to si moi su non state actor ne hari bakam kamusin su human rights problems apply to si the protocol to sign to si na ha hokan sida ma'am su loi yanan toroga last is hoito kan sida loi no man internal conflict lei ma'am su lo handona ki am to de ke no da amadu period state na har ka dunia ai thine land thine ne har ka dunia land thine ne Geneva convention si apply to har ka dunia si yada da America de hoga America ma have yaute Pakistan yaute India yaute loina as I am hand over protocol to came can later. See, posi international forum the labor cancer in Mels who come to Ilho to get coming and get heavy poems like a name. Heta India Sumo protocol to so to agree. Other internal conflict at the high consider internationally can say Haziki proposal to support of the me later. Support of the consider the when pushed out India Gawari Hana, Indiana Yabir, water Adam later name. Law and I sit only have this my area, Haziki protocol to see Chanadan later Minava. Other tokens when international opinions is important, we has again LTD into to international opinion. The same America, Hoy Mam, I don't know,
terrorist state in lauthokib elite terrorist in lauthokib to he lauthokib te di mai support ma'am leram ba loin ma ka khre bank account ma'am loin close to khre amai to kan sida tu rin na and sumo ma'am ko khitang aware ho ri aro khina sum agenda ma'am push to kan sida ba akhoi ngam ga pol la ngamoi de akhoi ngam ga to ne he akhoi ni chume ri khan jara ga chume na akhoi di historical ka ma'am site to hairani ko adu international law ma tu ni kanai phau lo ya de ge kamai to na akhoi si successfully campaign chang ya de ge campaign to do su delete to do ra Geneva to do ra have post adumas khalo bi Geneva to ga to ga so has India ni atra gadi so to bidra ge lo re moi nation मैं आंसू पुल सेम ही पकड़ करोनी ना फोरम नी ना अलमाई तो उतना ले बनी ना पुल अप इना कंपोजिट मैं आंसू लो जब नाकन नाकन फिर मुझे कैंपेन तो चंगे तो वो से यारो जो पोसो हो हो भाव यारो जो पोस चंगे लगा सही कुंठा अपनी फोन रहेगा ना सी प्रॉब्लम तो ले रहे हैं रोनी सी प्रॉब्लम कोई ठोक तो नहीं लेंगे तो अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम है जो NSN के हर मोई सो सही 1975 तो लो चलो उधर ना हजी मुझे माना भाई कोलम पोरा के यारो है ना सब नागालैंड भाव हाई रही है जब माना 1975 तो शिलोंग कोटा लो चलो मैं आपको तो हजी तक तौर शिलोंग को माना हम साइन तौर के कोई यारो है ना ले पका मुझे यारो है मैं सी प्रॉब्लम ठोक तो ना बगी कोई ने कमाई तो उतना negotiation तो से हर गदी कमाई तो negotiation से दा successful है कि है जो मैं आपको मन खलो दे यारो है अरे तो अदुम ले रहे हो कोई सही कि close अब नहीं संग पाए कौन अमु हल ना बको अमना कोई Commonwealth की करो तो वो ले कोई सी पोस्ट जो कोई हाना ले रहे में क्राउन कॉलोनी से हम तौर में रॉबर्ट रेड ना असम की गवर्नर रोल में असम में से नॉर्थ ईस्ट ने मतलब दरे 1937 माना 1937 में माना नॉर्थ में में हज की एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट की सी कमाई एडमिनिस्ट्रेशन तो गए है हाई कांसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लोयर मतुंग से माना हजिक से मैं 1935 की कनो से साइमन कमीशन होना तौर से में एक्ट से इंडिया से ऑटोनॉमी हनबे मो से प्रिपेयर तौर तौर कांसिदा मैं ना नॉर्थ ईस्ट की काम से कमाई तौर के है पोरम नहीं लगे नहीं कांसिदा रॉबर्ट रे ने इबर पोरम ले रहे अदुना तो मैं ऑफिसर अहुम तो कौन से ले एंड कनो है जेपी मिल होय एंड्रू क्लो होय मैं अहुम मरी ने पुलपना सेम team that कितने खेलना हमारा federal structure तो इधर नहीं हमारा unitary इधर नहीं क्या तो वो खेलना हल्ला crown colony में CMC इंडिया independent और मतलब उसको crown colony से इंडिया से आउट हुआ परमार से आउट हुआ लेबाम CMC है ना मैं ना हमारे तो ना रहे में अदू ऐर मगर Commonwealth का सो Commonwealth तो ऐर मतलब नहीं हज़ी तो अदू ना ना तो इन्हें उन्होंने Commonwealth है सी Commonwealth की member में एक तो नहीं ना सो मैं आपसे खाना हो रहा है हाई वाला एक Commonwealth की member में ना तो ना Commonwealth game जाओगे यार वो से Commonwealth तो कमाई आउट रहे हैं तो हमारी Commonwealth की bylaws में हम ले लेना लेकिन से तो कोई ना independence फंग का से तो मैं इंडिया की फंग पनी खान देगा देखिए बर्मा की फंग बर्मा याव दे बर्मा की सो देखिए पाकिस्तान से कोई याव रहे हज़ी और याव द्रिमाने पाकिस्तान से तुम वैसी का तो उधर गया हमारी तो उधर मैं हम ले लेना सी bylaws में हम खाऊं रहे यार वो अदो करी Commonwealth ऐसे करी ना ऐसे कोई Commonwealth की हर का British Commonwealth ने कोई ऐसे ते Commonwealth ते British Commonwealth से मैं former colony में आंदनी अदो इंडिया ना ऐसे तो अगर ना British ना इंडिया पालेंगे ऐसे तो मणिपुर से मैं colony में treat तौर रहा ना तो कमाई तौर के हैवी पोस्ट सुम अदो सुम की clause में तुम लाकर नहीं हुआ सुम आपको खरा नहीं होम चंगो अदो का कुम्ना ये होम चंगनी है तो का मैंने ना यागदा बो यारो इधर वो हैवी की जगह सुम खाई रखनी स्वाई से पुथोकांदा जब अमुक कंट्रोवर्सी मैम लागतो सुरुपुदी बिफोर द कंट्रोवर्सी बिग डिबेट अम मथौ ताने हबने ओजा लंचा डिबेट अमदी याम चावो डिबेट अमदी मथौ ताने अदुगा स्टिल होजि ऑलमोस्ट डिसाइडेड पुट इट तौरे लेप्ति लेपे दे मदुदी प्रपोजल अमा 7 चार्टर ऑफ डिमांड यावो प्रपोजल अमा थाबी बेने लेप्ति लेपे स्वाइगी गदिगी सो फार एज बिग डिबेट इज कंसर्न गसाइगी ऑल स्टेक होल्डर मयाम पार्टिसिपेशन तो वी करी मतंग से लाखो कांदा कमाई पुस्तौ वी दोरे ओजा तसेना हजिक खन्नबा हौरइबा हजिक खुदमोइना ताऊ प्रदीप दुगा ताऊ धनबीर सिदा पिक्चर अबसु खन्नबा हौरइबा मसामक्सिने अखोइना पामजरिसे हाइदि पोटसे अखोइगी पुवारिदा अखोइगी हिस्ट्रीदा कांदना चटखरबा मियामगी मेमोरीदा कलेक्टिव मेमोरीदा याउद्रबा अदुगा तसेंगना मदुगी फंगफम थोपो राइट खरदि अखोइगी ओइबा स्टेटस अमदि लाइफम थोई हाइबा मियाम द रिमाइंड तौबा अमु निंगसंगा कांदा मदुदगी मदुना युमफम ओइरा कांदा अमु हबि तामोना थंबिरेबा कोदगी इंटरनेशनल अदुगा इंटरनल डिफरेंसेस ओरसु अदुगा इंटरनेशनल फोरादा कोइना थोलकपा मतम द करमाइना अकोइ पुथोरकनी प्रेजेंट तौरकनी हाइबगी वफम मयाम दु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟಟ್ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯟꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯇꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯗꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯀꯣꯂꯣꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯒ ꯁꯝꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 9 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ 9 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ 12 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯛꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯡꯒꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅ ngasi mayamna government of India da hojik wafum mayam ma thambibasida government of India na Manipur gi wafum ase sumna tagi yamna pikpa issues mayam ase election gi matamda nataga electoral politics da humdana pudana chatla kana ngahanga ki oiba political party mayam gi nata political mileage lona bagi adugi mayam tawribasi nataba tasengba core issue da akhoi khudimak loinamak changjal akanda work to mina baya space ma marugi space to thibagi khongchat tu ni hajib tare okay Tautanbe hojikse maroina pre-merger political status ki kari matang lakpo Manipur dati any issues lakpase karim kanda dum samamnaba su dum create tawdab nate ILP natragana ILP ka manaba bill haira su dum controversy dum leiba bill do assembly di pass tawba aduga henamada gi na changan ba sungam daba adwai du scheduled tribe ki status kari purakpagi wafam su adum pandab dinate interest tu pudi adum agenda khiner su point target tu dum manaba malin ram di boundary ekhoi land sing si protect tawba indigenous ki karigi interest si protect tawba plus land protect tawba che cell tribe status to retain tawragadi adwai sudum protect tawai wafam ni but agenda di tongan ba duga forum tongan ba don hek tawba confusion di create tawde nate somewhere swai gi leriba pre-merger ki karigi status se 28 months pudi already campaign tawre khole di hairi still hujik lakadaba sing da su mayam gi debate tawtana adi opinion sing lawna bagi kanom di lei dori swagi area su still mayam puna yaminaba ani adi wakhan tongan ba swagi thorok ngai obra thorok tana phase big debate tu torogadi tholoi da bajala natragana any issues will le di Manipur da adi agenda tongan push to we wafam sing se kamai ubi taw masi sar jamna sida khoina yengba yarse akhoi movement se ani ne ba khoi de leise within the framework of the constitution ka adi leiriba framework ki manung jida toba iho ma adagi madugi outside ko unlawful gairse constitutional wang mod lan ga toba movement ma ani ne ba khoi iho se ko sida khoi sida contradict tonori se kudamoina kangmu mana constitution ji mo lawdre adagi masi wang mod khoi leire ana khoi movement de si ne na haire ada akhoi na mu constitution gi mang da leiba pot mi ama demand mu toba ada sigi demand ji tawraga pirakpaga somgi pot tuga zungaling adigi sum ani ji sum pharak ta bhai ta ne ko ada masida ihana magi yam ideologically committed oiraga di praja ju karigum khra di khangmam thueng khale se gudamoina aikoina political kano si sovereignty tanba lamama da
yam people status amagi movement ama tawradi ani du amani am political way de amana yamna political mu oide dana sumaina khoida sum lairi sina maram oidana confusion je hen create taweba ada masi deliberately tawbra guys khaleba kaino da leibang mung da leiba mi yam jingji amaga ji punma yadana ba internal conflict si magi interest assert holaga amaga ji thengaina laga tinna ba yada mong da khoi lang machin pum dona sam pun mo sum lehen bagi mong man bagi potsi yamne hen politically committed oidaba society mada adagidi magi political future ji fazana udaba adai tasengna politically farm determination leitaba lamdadi masi yam thueba masida thokpadu du phareba victims je miyam oidoineba on hoji tholei jin awang no pokta amaga tinaba yadadana loina mak farak tarai miyam jingse thawaina masi architecture moi haninga ju liteba aduna khoina any ihog singse manipur gi da khoina khoi je crisis management gi type ta kaino ma tawdore ha de adu mayok te thengnaba adu tawdore ha ga du ek thengnaba adu mai leibagi mong de lei aduga tasengbadi lamdam ji gi oina di yam ngallingai dagi yam chumna changjarak pe ihog di leijabneba sai lakchan ju ha ga magi distinctive moina naga gi unique history ha ba maina khoi ju yam distinctive political status yam distinctive political history leijab poram neba ada madugi mayam jingdu hauji leiba thak sidadi madu kaimauba khoi gi khandana ngasi leiba thak si leiba ji nungaite hairiba distinctive oiraba political status political history mayam dugi kari gum khradi lobom thui haibne laise adu oiragadi ai ngasai haijaba dumaina confusion di layani even nangi huji commonwealth sibauda commonwealth jawbal lamayamba delhi da mumbai da nahajin commonwealth game jawbuji sawaiba kainoda commonwealth jawbai ji to british ki loi chalma mayam durindra ada british na harawrim neba aigi manai mayam je ngasi ju sanajari je na aduna toki buju lam trom de buk suram tokri je hana yarom bai toki je aidi colonial kanose magi remnant colonial interpretation of game adugu mudu yaning dadan leiba adigi manipur gi mayam marak sida ju han gi british te thana 47 mangi ari ba ek mayam sum leiba ji ju akoina demand to bodaga ma sebu puthok ji ju colonial ek ama khoi ngasi ka du puthok toino gai bu yaunari bi yamna ana si mayam jing ji yengjaraga aina thamjaning badadi akhoi gi hojik lari ba sidadi amaga machoi tawai mota pula tasalaga yam phajaba political discourse political khoi gi vigorously discussion ama tawraga streamline tawum changi khali maramdi chummeba akhoi gi distinctive political history distinctive political status to adugi kaigum khradi tawum thoi ga jo khoi ju feel taweba ko adubu akhoi me ang marak sida confusion le leiba tongan interest me am assert tawnariba madugi exertion dugi react tawnariba simi am jingsi pulapsi thamdragadi adum confusion he sum thokani a spiral oirakane basum khoigi loibam thiba wabdo leire sum leiba dumain tawni khalaidu hobupdi hobadu karim kan loibam thiba wabas so dum thengada bonate he na haitari so sini akoina thamji se taw kitang kanoma lei constitutional oiba haibasi da coin laisi how far constitutional oi de habi yam chawba debate am laigani na khalle maramdi manipurna india da yaugri pasi tasengna treaty ani haibatare yamna yanabada standstill agreement aduga instrument of accession ani sini hajariba aduga tasengna leidiba wafam ani sida base thorokan da maza agreement ki mamang da leidiba instrument of accession haidana defense ne communication ne aduga external affairs ne ahum paraga se communication na duri hapsan bani haibatare aduna tabira others to si yeng bataragadi maduda phangiba status di bhutan sine Bhutan ki external affairs is still India na pairi Bhutan ki defense India na hojison pairi adu mo doklam gi wathok da tawisine aduna talaiba status akoina hairi iba status ase yamna khanjabada mase yamna pikpa aduga constitution gi manung da autonomy macha ma tan badi natte hariba madugi khenaba lakani this is not a simple akoina Kashmir type or adu type ki autonomy do natte this is Manipur na phangpham thokpa historically Manipur da pi giba yamna fazana instrument of accession da idena natoga se August ki tang taraga mathoi da natoga Tripura da August ki tang taramai da Tripura masamutu pi giba princely state mayam du mayam pi giba ni na madugi photo talakpa matam da di it's not a simple demand masi yam chamba demand
oiroine khali ada tamopna thambiba international kainoda akhoi lady lebak mayam gi malem gi lepak mayam gi miyeng de nata chatna riba matang sida nainar pa targadi okay madrusu akhoi nandabam thoi aduga hojik ta sena akhoi na pami ba pandam dudi amato oiba targasu khena hojik la iba poti democratic participation of the masses miyam na democratically participate toba yaba confused toba nataba madu lana uba nataba issue du phanayam na akhoi na pandam du chumba targasu miyam dagi alienate tawrakanda lapthoga chatkibadu nataba miyam ga khusham nana chatminaba yaba strategy ama tactics ama thiba targadi maduda tasenamak akhoi gi oijaba akhoi na yamna toina hariba ningtamba haiba wahi sida kasu akhoi na lana khaningai leite akhoi na tasenamak manipur gi oiba phangpham thokpa mahaki leifam thokpa ningtambagi saklona ma instrument of accession na pibirama bane madugi saklona do akhoi na karigumba chamamna dana maza agreement yaning de haiba targadi maza agreement ki mamang da leiriba status ti haiba instrument of accession gi wafum si oibanina madu india na government of india na yaning da ba haiba dun wafum mamani adubu akhoi gi aspiration dudi akhoi gi phangpham tokpa right dudi hana thammakanda madugi makhada okay sibodi yani haidana renegotiate to bobo su negotiate to bobo su adugi stakeholders laibiriba non state actor ne habiriba nataga arm opposition group ne habiriba nataga any CSO mayam sida whatever in that magi laiba process to the khongset to the masana num yaujarakpa aduga sengdokna ba yaba punshin ba yaba loinamak to masana lakani khale masi mi manga na tawna soi tawga yagada pot na te hajiriba aduna community amakak na su single community na su represent tawba yaro this is a yamna manipur masagi su karai forward apik pa community singsida masagi oiba pifam thokpa right to phangadage habigi wafam aduni people's council akoina thamjare ibise aduna hojikti 21st century la abanina achawa grand narratives meta narratives mayam da ngaudana akoi me laibisu yaroi akoi reality de net laga thabak toba yai kuire akoi na wara iba aduna hojik la iba poti it doesn't mean that lairiba achumba nataga mayam na pambiri ba iho mayam se masigi counter tawdana nataga maduda lana ubasu langani na khali masidi people na manipur gi miyam na phangpham tokpa magi historical right aduga magi phangpham tokpa political right adu mayam du miyam da nainarakanda miyam go loinana akoi gi civil societies natraga any lairiba section miyam singa nainarakanda ngasagi akoi gi marakta lairiba khenaba mayam se firm conviction namaga loinana hojik yamna nuai jadaba se akoi different quarters of akogi laiba societies ki machet tariba mayam sing on the khwadi gi nungai jada basi kai no haiba matam da issue du da yenga kanda tasengna issue na traga manipur gi laiba core issue du da ko myam khanara kanda chatpa gi mahutta aikoi ngasai tamono su thambiba digi charna so hangbiba do aikoi gi oijaba yamna subjective oiba yamna kitang narrow oiba khara khuba mi yeng da leira kana khoi myam leiba se masing tang di aikoi hairiba movement sigi through da aikoi hongdok cha hanningi aduna hairiba aikoi myam lakpa matam sida hairiba lasting solution ama people na lebin na ba ba people na determine to ba ba pot ama lakna gi damukta aikoi na lokha chari issue se masi lai de na khali madugi challenges myam do face to na bani coalition for indigenous rights campaign na indigenous ki rights to ibse it's not simple at all loina mana khangi adubu tawdabadi yadre maramdi ngahak lerga territory gi ngahak lerga akoi gi mitop changchilapgi natak ILP gi ngahak lerga akoi gi scheduled tribe talagan akoi gi right ama lam kan bagi haidna sum tawdo le what's about akoi gi oiba constitutional status ti kari pirabge pini hai chaba pire amadi mama indian phangpam thoi haibani ojan thanbiri je tamo pro ai lak sake dam hoi yai habi kitang sida kitang contradictory se te na te da अखोगी नेशनल कन्वेंशन तौरेबा मर्जर जे अखोई एनेक्सेशन ने हाइग्रेब मणिपुर मियामना नुमिनी संगनको अदु मणिपुर मियाम यावबा मपानदगी मी यावबा नेशनल कन्वेंशन अमना मर्जर नते एनेक्सेशन ने हाबनेबा दैट मीन्स मर्जर दुबो याद्रिनेबा मर्जर दुगी ममांगदा लेबा न इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन अदगी स्टेशनल एग्रीमेंट गजी मोआ लौद्रमनेबा करिगी लौद्रिनोदा अदुदगी इंडिया की पार्ट अमोइना लेबा होरे हाबा आर्गुमेंट गजी लोय कक्थलगा अचौबा पीपल कन्वेंशन अमा तौरमनेबा हौजिक अमु अखोगी अदु ओरगदी सी मूवमेंट जिना मु असागी एनेक्सेशन हाइगिबा मर्जर दु यादे ना हाइगिबा नेशनल कन्वेंशन दुदा अमु कॉन्ट्राडिक्ट तौबा अदुनि लुरिसे अदुदा इना साइ तोंगान मागी हौरकपगी पोट अमा लाका नखोइना याम अदुगी मतुंगदा नंगी मर्जर जे एनेक्सेशन नेना पीपल्स कन्वेंशन लाउथोखरा मतुंगदा अदुदगी चथरकपा मूवमेंट अमा पुलाप की लामबदु तौगिद्रेबा
ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯗꯕꯨ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ओके तम प्रदीप स्वाइसे मरोइना ngसागी ऑटोनोमी हाई कांड हुजिकि लेरिबा प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मणिपुर सी पुसलप कांडदि इचम जंबो ऑटोनोमी दुदि ओरो हाइबनि स्वाइदा हुजिक लेरिबा फिल्म सैदा इंडिया सेंटर नमसे क्याम ताबा कराइ भोबो ताबा ngamba कराइ भोबो ताया दबगी फिल्म हमसु लाक्ति लाखनेन खले अदुगा सोफा अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन विथिन द कॉन्स्टिट्यूशन हारे कांड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करिगी डिमांडसिंग ओरगदि विथिन द कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा दुम लेबदोना चटपदोना नत्रगा तंगाई फदन चत्ते यादे फिल्मसु लेबि माले लेरिबा फिल्मसिना अदुगा मोइगी करिम कांड कॉन्स्टिट्यूशन की हेक आउट चटपा अदुगा मदवाई दुने मु आउटलो का हारे कांड आर्मिस्टिकल मथौ तारइबा आउटलोनी काइन लाउरिबा अनि सिगी फिल्म से दामो इसम सम नारे कांड करिम कांड हुजिक लेरिबा फिल्म से यामना मसिगी फिल्म से यामना स्टैंड तौर लेरदी इंडिया सेंटर नौ मसवाई सुदुम लोना यादवी फिल्म गा लौथोकनिंगाई की फिल्म दु ओइब्रा दुगा मसी कयामने स्मूथली एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड दुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना चंगजन बयाबा इयोग दुगी मनुंग चन्ना लेब्रा सिनिता सिसरा कोई सही बैकग्राउंड जम हाइना रेको देना एज कितन हाफोगे सिसरा होय ये दम अखोगी एनेक्सेसिंग नि मतंग दा अरुगा लेबा अमा जॉइन तो खि मतंग सिम तो याम थोनरिको मणिपुर डिस्कस तौका सिसरो सिगी एग्जांपल जम तो इन थोकरे कॉन्स्टिट्यूशन मसा मो सिलेक्शन बिया है पोसी यावरे आर्टिकल 1 to 3 पाप तुम खंग से वन दना इंडिया दैट इज भारत ममंग करि जसु कोना कनादा बजरंग दल कामुना हात या देना तौरगा हापकने है हा इंडिया एंड हाई के तौरदा इंडिया दैट इज भारत ना कंस्टिट्यूशन होना पीखने है अंबेडकर होइन तौरगा बा इंडिया दैट इज भारत विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट इन हाईवा हा बी आर्टिकल से सिना फेडरेशन ऑफ स्टेट है जी सीधा ओनली मेंशन ऑफ फेडरलिज्म इंडिया फेडरल तो सीधा वही फेडरल है वही इसमें पंडे को इंडिया दैट इज भारत विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट है सीना लोरे इंडिया सी कनो है फेडरेशन है सेकंड आर्टिकल है सी इंडिया सी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ने अदुना अखोई टेरिटरी सी कोन कंसिडर तौकान अखोई लोक्सन यारी हैबी अम यावरे उसरा अदुगी सेम आर्टिकल 2 से अप्लाई तौरगने अखोइना सिक्किम जी इंडिया वे 975 इंडिया वे है नत्रगदी आर्टिकल मोय कंस्टिट्यूशन आचकने हायगदी कंस्टिट्यूशन अदु यारम तरगदी लोक्सन अनो लोक्सन यादेना लोक्सन याबगी क्लोज होल यावरेबा आर्टिकल 3 से अखोई टेरिटरी मैम सी इंडिया ना लोइना सेनिमो सेमियानी हाई मोन लेना अना 1 2 3 से इंडिया की हरप कांसिदा लेहिबा सिक्योरिटी मैम अदा धन बिजा बे पंबी रेस इज द प्रिंसिपल स्टेट मैम तो अमता यावजरो हैव कांगु तमा यावरे अदगी यावनिंदना यावनि याव पकामु याम याव इसी मैम पुन यानबगी लम हेलदी अखोई नोय लोय थोयंगमी हाइबसु हाइहोनबगी मौन तो वंसदा आर्टिकल 1 ने 2 ने 3 ने ओम से लोय लेरे इंडिया की हामी माइंडसेट से करिनो से अदि मतुंगना अखोई टेक्निकल रिपोर्ट मैम लायना से कमाई तो फ्रीडम कुछ कमाई पीदगे अदगी कोर्ट कमाई सेम देश मैम लाचे होने अदुगा बेसिक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से मागी थ्रस्ट एरिया से आर्टिकल 1 2 3 से आर्टिकल 1 2 3 से याव लेजरे साइगी कना अखोइना हजिता मणिपुर से एनेक्सेशन में हायर समून हायर सो लोक्सन ब्लू कॉन्स्टिट्यूशन यारे लोक्सन घरेना अदि यानिंग दे येट काउंट यारको अदि भूटान में तांस सो लंजा हाइब कितंग अपडेट तौरदा मोगी फॉरेन अफेयर्स इंडिया हजि पाइद्रे तब 2012 में अनोवर एग्रीमेंट म साइन तौर हेना अदु हेक तौ कांसिदा लोइबे चाइना जलंग मसि उना सम नेगोशिएशन तौ होरिजिन हजि मोई यूएन दसु मोई मेंबर ओइले अदुना फॉरेन अफेयर्स मदि पाइद्रे अदुगा हेंजल रोगरे हता थोइन रग इंडिया सुक्लो सही लोक्सन हाई पोर्म ले न ब्रिटिश मतम मिले न रिलेशनशिप पा तौरगा 1865 की ट्रीटी इन्वोक तौरगा मुगे भूटान की रिसा दुमोनी तसन हाई गे अमु इन्वोक तौरगा मु लोक्सल लगता है मोने सिक्किम लोक्सल लगता है की मोने भूटान तौर से जोवा अदुना हजिक भूटान की इलेक्शन से 2018 से तौरनी को तौगन हाइबेट ममीम ताने हंदक की इलेक्शन से नाम की तौगा सु प्रो चाइना ओइना अमा नमन इंडिया का हंदर सोम गैस का थिंगन गैस मोय लो इंडिया डिपेंड होइना मणिपुर ब्लॉकेट तौरगा कोई गैस फंड होइना मोयसु भूटान इलेक्शन में आसे गैस का फंड थाव का फंड तौरुने अदुगा नमना प्रो इंडिया कनो तो पार्टी तो का हंदर तो की वारी सोम लेजर खरको हंदक से इंटरेस्टिंग होइदोइसना प्रो चाइना होइबा प्रो इंडिया अनि सी इलेक्शन तौनी हाइरे उतना मैमना इंटरनेशनल वाचर मैमना मथंगी भूटान इलेक्शन से कुपन येनरेबा अदि मरब क्लेसिदा अखोगी ओन से अखोई डिमांड मैम लेगा सिजु सिगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खे येंगो दिया रोबा इंडिया ने हेता मैम सी नैनरगा से चुमी लालेगा तौनदा नैना कांसिदा माय जजमेंट से चाइना हम लेरे सोम चाइना से के तौर के
somda ama thado khora chaina naksan hidra khosang hidra habigi siga ki bisi para lei bina siga akhoi factor to hodo yar akhoi gano demand to kanda successful oini or akhoi khotang atle te loina ma akhoi gano ata te akhoi ya tan te loina geopolitics si hoi thaina na lebak myam se tong tong ma sam boundary ma khajalaga ama henjana du lemrina hajina tri atani khangde politics khangde adigi alliance ni khangde loina ma sang samna lebina akhoi na Manipur ko gano demand to kan sida large politics ke no India na kiru is ke no Burma si son hang le si mangana mata ngan han mata da akhoi na naina kan sida portal na journalist lai ma ga ne akhoi naina kan sida mayam hang na kan sida India na Burma da propose oraga environment ta khai ji address ke no hai kan mai answer ta no ai so da ina mention to is hai haji ke khoi naina si hape mana ba moina Burma da asom da war territory so war army gan lego 30,000 troops ne moi le war gi le so katin independent army lego katin 25,000 troops kola wa pa rocket launcher gi horga India kra hogan ga pa manga le na adisa so da smi chani le hore no tang hai mina si ga moi da yam kan thawai yaw de da ma gi opinion no dungina yam kan Burma thawai yaw ga India ga maru na di hai on da bisa somda ga moi so somda ya wa na le ri mina somda wa sin mai thana si moi ne hindo ki dra ka ki be mo le ga sira ba wa haji bu peace le go wa ka mu se ka chin ge khana ri ji khana kan se mai na thang na thena moi da lan jaw ron thena ni som thena ga sira thena ga so mi sa sai de mi kun trai ke mem le hore yong tang hai mina si ga moi da thawai yaw de si po se mai to da ina si pa le si ge no da khoina akhoi gi se thawai kam yaw ka ge akhoi to ru kan se mi na mating kam la ka ge na dra mi kam usil tor ka ge ga si ju khalo de yaro akhoi na isana pam ja na akhoi na ma chingam da sum changchal bu da kan dan to kan de na ada akhoi na diplomacy por khala ga ni statesmanship por khala ga ni sam ha da akhoi world war relation kan se da emperor hero to na America lan theng na ga last America maru ho se na thak ol ho ri to ol kan da ho phangina Burma mak su ki moi Japan ga mi chang ga British ma thak lan tar me na adi la loram dai se mai na he akhoi Burma gi na se phau ni na phat on sa la ga British mi chang ho de mo independent phang la hajil le na smai to se akhoi na ethically yaning da yaning bo wa ta bi da kitang realistically yang kan se da akhoi na larger politics larger geopolitics aru larger regional politics hi ho da ga di China India na thado ko sia potra thado ro jo po se ke no la akhoi na sam ha ga Arunachal Pradesh hai ro ne Arunachal Pradesh kitang lai thon to ya politics lai sro to ke no ha ga da China na kan le ade Bhutan ni to kan se da Sikkim to kan se da moi si ke ba China na Tibet lo solom da di haji Sikkim independent or me chan sam le ke su kan lo sol ro ke ga no lo sen na sum le tu re so chap de no ai ka hai je bu kong sam le je na sina he na ga mom si ai ba China na se da Tibet lo khor kan da di e China akhoi na kan da Tibet lai hai de ne ba British tan to re akhoi Russia ke mi Russia na Tibet chang ni ke mi na Tibet chang ga la di mek mohon ma sam na ma na moi na duran line je kom tam se ma gi khano ge moi geographical society ma gi speech am le ad hai ri kai gum Russia na Tibet chang ra ga di akhoi our enemy will be just 300 miles from Shimla moi Shimla capital le mina Shimla is 300 miles le re asi to hon sunga e Tibet te thingoi thingidra Tibet ki problem si geopolitics matam du gi great game du le re hajuna great game is kind of le matam du gi geopolitics na determine to sum politics British ki politics adu ngai re ari ato moi players ni moi politics so aru players ni sana ber me ma jam ja loina si khari ri khoina heda yaning de na le poroga arum cha ithak to lagni humma cha khibda akhoi na yaning de yam cha khim de chokuri ithak to chen me to dum yo wi phem le he ne mo da cha bro na akhoi na iroi kan sa da ithak ke se loi ra ga di loi gam de na ithak ka khat chat me na hoi kai hok chat me se cha loi hoi su khang ho phe okay swai ki oja la cha mo na diplomacy and realistics ki matang amsu kan da no toy masi su mo roi ba kanom di oine du even swai da sai ki proposal to the 7 charter of proposal to the yo wi se British Maroni UK sini must have the moral responsibility to intervene haibani so ai matang se jalan cha Marona post umpire perot ki kari ki matang moina pairam ba dagi thador poi kari ki so ai sida so ai pre major political status of Manipur lakpa kanda moina kari kuma intervene toroga de ene khambada madwai du kwai dagi laibak phaba tanja du ne lobu yani in khanbada aduga yamna significant kanom chu development su lakti lakanin khale so ai da pusalak pase intervene tobu yo haibasi maswai gi lobby maswai gi diplomacy si kamai to goda ge sini hojila yo pot si tasena akhoi na khanjabada gi sar na thambi ta mono su thambi re hoji even hojila yo pot si da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯟꯖꯩꯗꯨ ꯇꯩꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕꯩ ꯅꯠꯇ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯁ ꯑꯦꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯔꯤꯐꯔꯤꯡ ꯇꯨ ꯀꯣꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯀꯥꯎ ꯍꯣꯡ ꯀꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯀꯥꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯨꯗ UK ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 1949ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 15ꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯨ ꯔꯨꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯨꯗꯦꯅ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯝ ꯃꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯗ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ UKꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯂꯤꯕ 1949ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯗ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ UKꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯦꯊꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯅꯣꯀꯜꯆꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯨꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ 550 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 551ꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯦꯗरेशन अमनी इंडियन यूनियन ने मसे कंट्री नत्ते हाइबदु रिमाइंड तौबगा लोइनना अखोगी फंगफम तोप राइट टू पोरकनबगी पोषकदुनी अदुना ngasai thambiriba internationally aduga national thakta पुखलकपा हाइबसे until and unless अखोइना थाजजबददि अखोगी लमसिदा लैरिबा अतोप्पा इंटरनेशनल मालेमगी लैरिबा एक्सपर्ट्स सिंग अमसु मथौ ताइ अहामबद हेना कोर इशूसिदा चंचलकपदा यामना मथौ तारिबसे कइनो हाइबा मतमदा politics of words ta wahi khenabagi natraga kaigum miyeng kitang khenabagi akoi khenaba thidana leibagi matamdo natre na khale we need akoina khenaba mayam du resolve tokshala kanda akoi internal differences mayam do kamai tawdana resolve tawani na thibagi matam ne na khale natana machet ki akoina ngasai narrow hajabado narrow political natraga akoi yam sena haitar da akoi power block macha sagadna kanda leibagi culture se akoi de yam sangna lae mase even sahi taret khuntakpagi matam da sudum thengna dana lae mase akoi gi history da akoi na chumthok kadaba akoi na tamningai or pot se madune na khali aduna hoje akoi na khanjari badi constitutional or unconstitutional haiba se manipur gi pot se resolve tobo matam da chume tamona so haibi madu internationally chatli pot se da yagidra historical ekoi hanba yagidra yaroidra natraga chatliba international gi trend sida historical kanu sida ekoi si yaukshal lakanda dum chakhibana phabra phattabra haibne loinma gyayaba but ekoi gi oiba ekoi gi lamdam sigi phurup singi yellow mi singi ekoi gi right ekoi gi survival aduda karigumba chakadu be trend nu challenge tokdaba taragadi international gi miyam na haiba issue miyam na haiba taragasu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ aduna aikoina pamjaribdi first core issue da nataga aikogi fundamental oiba khwandigi maru oiba maramdi kaino habada aikogi miyamna amatu oina aikogi phangpham tokpa right se masa khangminnaba aikoi tasenama historical blunder ama 1949 da tawkre habse akoi mayamna khangminnaba madu maja kauba yai madu annexation kauba yai hainingba ma haibe yai tawbadu madugi yumpham du oirakanda miyamgi oiba consciousness ama awaken mikap thohal kanda miyamgi oiba iho amada akoi changchil lakanda ngasi miyamna macha macha da nunang halakanda Delhi na sanaraga leidiba pot se masi nattaba aikogi oiba right se sini noina wasak kibusu sini noina soi ton kibusu sini haidana aikogi maroina phangpham tokpa political economy aduga economic aduga aikogi historical rights sing ado madu claim tobuduni na khalle aduna last akoina thamjing chumi sentiment yumpham orakanda emotionally thangat padu nattaba hena yasan busu changi aduga yasan ma matamda amukta loinamak phangni haibagi amukta loinamak tani haibagi potuda akoina madai dan nainarakpa mali chumi adubu madudi in due course akoina sum changchil laibagi process to da masana thokchaba nataga thola iba potuda akoina karai ba hojikti horukpada ngai re morom direct da due course lakadaba lambi yam wali adubu karim kanda प्रजा सिंह दे सुंग सुशन ओजा लंचा हंगी हंगदा इंकले मदुदी इचम चमना प्रीमेजर पॉलिटिकल स्टेटस यस फै हाइबदुम दिलो यानिंगा कसो मसिना पुखतो से कराय वाय जगा दनो कराय दे कमाई फंग खितंग विजन नमदे इंकमदा सो तोबा दुगा पुथोकपम दे मथौ तरखदो माले हयंग डिबेट पु तोरसो मसो सुंगु छोयदना दुम हंगरखदो दि माले आई लोशला पछे ताऊ पर दुगा ताऊ धनबीदा मरोइना मसिगी स्वाइदा प्रजा ज्ञान ताहनबा दुगा वेद मसिगी लेरिबा फिबम से प्रजा सिंग सुयाउन एंडोर्स टोन बाय फिल्म से दा क्वाइदगी फाइनेंशियल बेस वे से कहीं ओइनी तम अदुगिदी प्रजा गिदी ज्ञान तादन लाबनिदा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आईदी प्रजा ज्ञान तादेना हाइंदे आईदी मणिपुर की पॉलिटिकल स्टेटस मणिपुर की लेरिबा मागी हिस्ट्री कई कई मयाम प्रजा याम खंगेबा अदुगा प्रजा न करी पामगे जु प्रजा दुम खंगेबा अदा अदमाइना खंगक बंगलिंगी पेरेट से सिदा अपुनबा यूनिटी मगा लोइना स्ट्रगल जी संगक तनबा थुगाई की बदुने बजु वारी म्याम से सिगी थुगाई रक बदुने बो जखोइना नैनरी म्याम जिजु थुगाई हलक पजिनी थुगाई बद कोनी यागी बदुनी अकोइना थेंगना हुदा बदुने ओके अदुना आइना आइदी कॉकटेल जे हिना देबा कॉकटेल हिना देदी आइना कैनोम खले अदु कॉन्ट्रारी तो पोरम तौनी हाबगी कॉकटेल जे लालोबना कोइ निंग तमवा इंडिया रे तोंगार पामेरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौर सावबा यादवगुमनिदा आइदी इंडिया रे तोंगार पामदी सोरोक सुदरका लेते दनबा सोरोक तै पोट पोरकपदी सोरोक तगी हाईवे तगी पोट पोरकपदना इंडिया नुक्सी हाबा अदु हाईवे की पोरे पोरेंगेदी मणिपुर नुक्सीबा अदु हाईवे की पोतोय पोरकतगना इंडिया नुक्सीना हारगदी नेशनलिज्म दुजु इंडिया दा मु तौबा मणिपुर दा मु तौबा मेनम ता देबा अदगिदी होजिमियाम जिंगसिना जम डेमोक्रेटिक सेटअप सि पामी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पामी हारगा फ्यूडल की एलिमेंट में आम जो एप्रिशिएट बदों तौबा अबयाव दि होनबा यांगलेन सरुगा ओइ खलकपगी पोट का लाकवा अबे त कॉकटेल में इनी लेबिदो कॉकटेल में तमो तमो दिलो छलक से कितक तेनर कमाई थमिनिंगे तम तेलना हाय अखोई प्रीमेजर स्टेटस से अमो नै से हाय से आई जो हाय एडिटोरियल जो हान इ लाको पोनि से पोट हाय दखोइना सन हाय अखोई मियानि खाना रे हाय थाइने खाना खेबम लेरे नोआना दे कोना दे हाय अदो हरो खम जो चला उन उन जेरुगा अमो न के काय दे ताइसिना यादगे यिंग से हाय पोनिना सी पोसे साइको एनालिसिस याम चाउ नै गो सी पोसे आइना कनमा आइगोना ट्रबल दौले पोसे आई सोर्स ऑफ प्रॉब्लम हल्लगा उंटा अद चलगा करी अतुब एवेन्यू ते लेरम बियागे अखोइना हजि पुथोले पोसे थोक्तना अतुब ले चलम याब पोट लेबरा हाइ नै थोट चत्रि के चलौद्रि के नो साइ तो लाइसे के नो लाइसे या लाकते यादन लाखरे काइसे नै नबम चांगेबा नै का खoi खुसोंगरा लेसन नै बम चांगिना अदमाइ तौदना खोइ सिनेमा इंसेप्शन ने सिनेमा आम लेने वा कनो की लियोनार्डो डाक्रेन कुंबा मासी कने के मासी मा सेम प्रॉब्लम ने हजि से मासी माइ ट्रबल वाखन से ट्रबल ले रे माइने पी से मासी अस अतोप वलम ले अद चलगा रे खै नुआइ दौनि के हाइज मन पी से तसेना थाजा दन सुसाइड तो रो अमा चले से लावन से दोखि जन त ममोना अमा से मका कनो के मेटाफोरिकल कनो के बुट तमना पी से तमना लेबा अरे मासे साइकोलॉजिकल ट्रैवल दौर पी दो उनारे आई नंग सिरे आई दिंग होरी हिंदे यादने हिंगगे नंग नुंसिदन थादो मबे वांते वखन नंग वखन दिरम लेनी अरु नंग सुम लेमिना बदि हारोय बानी से पुनमिना सुय हारोय पुनमिना से नंग सु भाता वाइसे भाता गे
ꯀꯩ ꯃꯨꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯛꯈꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯎꯅꯔꯁꯨ ꯎꯅꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯤ ꯀꯦ ꯄꯤꯂꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯔꯕꯤ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯗꯤ ꯇꯥꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁ ꯇꯧ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏꯐꯝꯗꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯧꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯗꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯥ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯟꯅꯔꯦꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯔꯤ ꯈꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯍꯩ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯏ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ Returning to the source and going back again to the source haibani haurakphamdudagi thidoragadi laiba lambi sebukta kai soigige do sunguduna khangbudi ngamguni haimne tamu Pradip Phanjoubam Lancha aduga tamu Dhanabir ngasi impact news to lakpi du ngasi agenda Manipur seba pung phami dam ten lochelakpada kai community ba guest ahumuku amukana tagatchari ngasi damakta de impact news agenda Manipur matang chilu chandana batanja role adu bulamdam sita tholiba thodu wa thok kya gi marik sum report ke damak impact news miyeng ta duna lebiu